Khasi atau society ka sunjuk kinong thokot ktien Khasi rengkat ka chingi trailang bat ka New Trap Delhi Association lemda ka cingkershan ka trat arts and culture ka soka jela Meghalaya hak arphandai trek nailur archa fly kum shiban taban pengklan ya cingdawa penrung ya ktien Khasi hak Khyrnit Phra riti sensyar ka di India kala play ka cingelang ya mir cingmut lanik seminar halo ka ktien ka thok ka tar bat culture Khasi ha National YMCA Hostel Chasing Road New Delhi. Hagni ki chingilang play lawan bayi don lang do ba Vincent H Pala MP Lok Sabha na Shillong seat kumu kongsan ka Dr. M Amprin Lingdo Menteri Badai Khmi iktanat ka koi ka khia Srar Jala ki MDC na KHDC ba kuntob ba lamprang bla uba tibor patau ki nongelam seng malang ki nongelam society ba kuntob Professor DRL Nonglait President nalor ki pan Professor DRL Nonglait bakran majphang ulaong ba kaching thu ban pelong ni kani ka program mer chingmot kalong ban kran halor kimat ban pedrong ktien Khasi ha Khyrnit ba Phra jong riti sensyar namar katkum ka chingyu i ban dawa tangan ba Shillong kan ampoi shanu ru lamprang ya ka sarkar ban ong ya ka Khasi Authors Society ba MDA government akan bringkat pati akri ka kam ka crowd ka phimut ban penyan chakman ngisong tunat shibon ban yo I ba ka history jumi ka penpang ba kinong tray jong ka Khasi's Authors Society kila tray nado kita kisnem kibaladek ban poi syagani ka thong ban ong ba ya ka ktien Khasi ladai ban itu ka sarkar kami but ladai ban wan lam ya kata amendment jong kata age schedule ka pagkaki ni don kam ya ka political will but ya kata yo ya ka assurance jongi ban nakaliang ka jongi inom syokhan ban pet ba kani ka agenda ka urlong ka generation jongi ngintray borba ban pet ya kani onla ban poi siya ka thong Hagini ki banai ki baladem ida sudah kuan ya tendu ya honorable prime minister ban nila ai haka tinggi tendu u memorandums ki balong hak matam na ka benta da jela Meghalaya jungi Khasi language ka dei kawei ka hak matam ka nilai wanlam hak mat kacing ya kana ba honorable prime minister Acing yo I jonga kalong kumni. Watla latray shitom pat borba da the Khasi Authors Society, the NGOs jumi KSU, MKGTP, but kibe the NGOs, kibe da ki control jong kajala jumi kibe pet yang the literature and the culture na kanta kajala jumi nilale shibon kam Venga yo I bale se ha kata ka session ka banwan don kam no panle ya kata ka constitutional requirement ka banwan lam ya kani ka debate ang ka apo parliament pagna tentu ya ni bangin ya teng ya kani ka kam ban MPs ki banwan namar don kam menta ke banra ya ka private members motion damdai Lok Sabha at least Rajya Sabha. Ini syong banya keren di kam bagi MP juga Rajya Sabha jadi ba kaluki but ngalaju ong yi so ya jengkam ya cakmat tepet saya pet ke iga bajan unlikely bakin pick up ya kanita private members bill nevertheless ni day ban pen I ya kata kacing terang bajungi banle ya kata kam ban yaki lani ban penongi dicai ban tangai Shillong ada kadang iran kam ban wan suddenly bandan ke dia trip jadi yang pilih cuma kalau ktien literature but culture Khasi iji semua di bawah kan ban penong ya kenika lepung yang kerjingkep yang kerjimat kalau baruan lah yang sama dong kerja sendiri Khasi tiba tray tiba hikai lagi nombor per yang keri India berapa kebahar bagi penting yang
Indong mentah. Yang ini baru pandai naga mentah laki dong kerja juga. Nangka kemalai kalau banra yang terkubur cara kesokat peng ban kini ban peknya ban perkat tatan siam di senjam ban penrung no yang ktien Khasi agak Khyrnit Phra ktien yang kaba mira dawa lakum bahasa pos tentang atau mentang Nagaliang jonga jing siya na tristom ni kat badan kilat bandre sepo Lok Sabha haka 377 kiong idon ki role bagi have race ngala race ban move ya ka bill naga private members bill ngala move ban kren haka 0 hours ngala kren ban move ke resolution tekadon ke lottery ngala persyang bonsen ngapadyo ngakermen ba mentangin sayo ngala ai kipat kislai jingkeli ki bobon ngakali hapo Lok Sabha hakunu gorkom khnang banginyo ki sabut ban ai ki Khasi Otter Society ngala ai ba diaral ke ka bangi de ban le ngala le tambah kitu bang ai fi de tangkat tu kan ni nambar ki bencua kimpat long digital ka parlimen jomi ha ka tu ko por ngam don ka ba ki kren ki MP mencua buat ki bangale mencua ka don ka bangimyo namar ba ka tu ko por ka digitization kam da client ndai menta ka digitization ka ladon pi kino ki badang ne pela kan pe ke e bangi le po parliament tingin ni train ka por na kama ka por ba long kawei na kijing ai but ai biaya ke sarkar kenang ba ke sarkar kan simkia milale ai kata nga kemau ba ban ai ka connectivity haporo ko ka notice la gade ka digital la ne ka transport kum ki airport la ne ki internet kini kita ni pelong ke seminar nok bat ka jinge trelang bat ka fiki CII ndal adep ke seminar kila konkret bakot ke plan namta ka north east hakunu berkomban connect barok ko ke north east tekejing trilang hapdeng ga fiki but ke north east MPs forum menta lejan barok ki city port north east ki connect ki airport ki berim la penim ki railways ki lawan keleng-keleng ki internet ki lawan ke speed ke bakhambiang susu tekata ka outcome jong ka jing trilang hapdeng ki organisation ki baper but ni ki policy makers hakino ki ni dibentang ka seminar kum kane ka don kambha ban ngai ke jingero ya ka Khasi Otter Association balashim ka senjam bade banwan ha Delhi tentang ban pelong ni ke seminar bala syai ngasio pinile tu ko jantar mentar na try ka step ke babiang ka steps ba kishim ka biang ha dan nang tresitom kumbang ong meneh kajing im hi him juyo kat ka pengikwa andring ha tresitom cuhit kat badang la ban hit kawero hapo parliament hi ni ha work out ki strategy example kum ka ktien boro kamde ban rung ha ka schedule andre ha ka boro akot ki perung lo lomba ka boro akot nanang kili ngarai keren tikidon ki benta ki ba ngin ha perkat bat ki strategi ha kanu korkom tekamde tang bengin tho ngin tar ngin kren ha parliament le yang no hande ngi de bandon ro strategi bede bandon ke jinge trelang ha ki academias ki policy makers de bandon ro ki driving force kum ka Khasi Otter Society ke bansim ke bansim kia ikane tengah suggest ya ka Khasi Otter Society ba ide bandiang ke office number 1 number 2 pide bandon ke resources ngai ku menchwa ngi le ka football hamne ha north east sports hamne ha north east man kasnem yang le bare keleng ban yo fan ting yang kerja ya ka tugas ni ka dates tang bangin dan fan hakawai kasni ki pelong seminar
ki idea ke North East telah simti no ka NEC nutangin dot kam so pan lek keleng ka budget trong ka NEC telah sponsor ya ka football ang ni hapo Delhi kumjuro ya Khasi auto society ro na try lembah kan ni ke seminar ti ban move ya ke government but ka dismantle ka di ban done ka fixed resources bagi ID kenang bin organize di seminar lek keleng ba kate ka julut ka babon di organize ang ni ka travel nang patient ni kam de ka bajang ka accommodation nang ni kam de ka pasok te ka pa di kumboong ikong madam ang print ba ka sarkar ka fully support ka pa ya ka Khasi auto society de bandon ka budget di ban prepare ke kenang ba hado bandayo na bar ka simpor kan ni hado menta kumboy ang naki arbo kitin bala itu sa life of Phra in the queue kini gilai Phra ki bala don ka hok menga trai satang ban sim karai na galiang ka sarkar nadu unsuaw chidam barang mo ngalai kendo unsuaw uang bahakan no kan por bangit amend ya 6 schedule sorry ka 8 schedule ako no kan por bangit amend ka 8 schedule ka ktien Khasi kelaton ka pa hapo ki lai ko Phra tekani ki jing don jung ka ktien Khasi hapo kini ki lai ko Phra li ki ktien ki badon ham to kan yaisa tang ladangi ai pressure ni pembiang ki court islah ni move na state government the resolution na state government ndi tambah ko MP na ki ko ka de ko na government